Are you ready? Ladies and gentlemen, boys and girls now and to please remain set for the next anthem of Belgium. Puja l'àrea, és com més a l'àrea o és una bona hòstia o no? No molestis. No? I no hòstia. Però quan estan rodant, dius? Puja l'àrea, és com més a l'àrea o és una bona hòstia o no? No molestis. No? Que em va calentar, tio. Hòstia, que em cau bé, tio. No sé qui va agafar el meu tio. Va ser el dia que sense voler em va fotre el joc com, em va fotre una canya, tio. Què? Sí, una fotre no m'ho veig, però... Ho he vist enfadat. Digo, ni verga, no estoy buscando. No, para mí. Hostia, no, está enfadado porque antes. El calentamiento del sitio va a reventar Sí, igual, el Mario ha fotut una cara, el tio ha anat totalment al guap, personalíssim. M'estaria fotut coreano a la roca, però... Hòstia, tio, però... Voy a pagar el turismo. ¿Qué dice? Tío, coreano, raso, però crocs, Jo crec que en general tothom està una mica... No, perquè és una realitat. Sensible. देख लो देख अभी
बेल्जियम है बेल्जियम 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 देला रे बेल्जियम आउट ओहो बसीगला टिके टिके बसीगला से थिला बेल्जियम स्ट्रांग अच्छी है Are strong porque el film está solo कौन कहिया देखिया କଥା जो धरा धरी हुआ है गाड़ी देखिए सही ऊपर फिल्म रात एक्चुअली केते कौन कम्प्लेन लॉग होई कौन नहीं से जानी भाई मैं तो कम्प्लेन लॉग करना कम्प्लेन लॉग मैं रात्रि में दे दूँ मैं पता है सब मैसेज नियर स्टूडियो दे दूँ ये स्टैंड फॉर द किए कौन प्रभु कौन ये बस खेल बस कष्ट पर्यटन मैच आम देखु कष्ट पर्यटन मुझे देवु आम जीवन तो ये बसले कमागले स्टेज गुड़ा लास्ट सरी आसला ना 12 मिनट 10 मिनट देदेले गोटे हो जाता हाँ आने छोड़ी पुआ आनी पार Yes.
Perché crees que voy que voy ni no sé. അവിടെ വരും സമയത്ത് മണ്ണുവാണ്ട आउटे मारला मैंने कथे बाड़े पूरा ये 12 वर्ष पर आई ओहो हाँ अच्छा आइला अरे यार से 5 मिनट खाली पार कर चाहूँ ना ये खाली चाहूँ खाली टाइम टा के पास हेल्ले कम शेष crees que voy que voy ni no sé. അവിടെ വരും സമയത്ത് മണ്ണുവാണ്ട आउटे मारला मैंने कथे बाड़े पूरा ये 12 वर्ष पर आई ओहो हाँ अच्छा आइला अरे यार से 5 मिनट खाली पार कर चाहूँ ना ये खाली चाहूँ खाली टाइम टा के पास हेल्ले कम शेष गोटे गोल अच्छी डेरी कर ले बार आउट पेनल्टी ना यदि रहीगला सरीगला
बाहर को तो अपना दिया ये छाड़ लगे